Nginibingelele babukela igama ngikwazi uThobisani ngwakamthembu bafowethu ngifake esinye isigqoko kayi kumnandi kudelile bafowethu sikhona la sisempungeni ke bafowethu sport ground la khona kuzobeka khona iqhawe bafowethu ngihamba neMasherela TV ila bafowethu esithatha isinqumo sokuthi asisondele siyabona abantu sebefikile abaningi labo uyabona ukuthi badangela abantu ibhlungu into eyenzakalile and uyabona indlela abahlele ngayo la eMathole sibonge kakhulu nakuMathole eMathole ngendlela abantu abenzele into enhle ngayo sibibonile ukuthi bafowethu phakathi neviki umthandeni uye wafika khona lapha kubo kwasiqiniseko ukuthi ulangelihle Mthembu ukuthi bafowethu bekhombisa uthando lokuthi lento abeyenza njengomlandeli kaMaskandi okuyena ozofihlwa namhlanje kunzima bafethu kubhlungu ngendlela okubhlungu ngakhona akuncumisi neze and niyabona i-social media inyakaze kanjani ngendlela enyakaze ngayo kubukeka abantu ngendlela abazolentuzana baze bathatha isinqumo ngoba bekuthiwa izoba sesikolweni inkonzo yakhe ngenxa ukuthi abantu bazosondela ngendlela bebesondela ngabe bekhuluma ngayo kwathatha yalethwa la empungweni egroundini okucabanga ukuthi abantu bazophelela ngobuningi babo sebekhona ke abanye bakhona la yasebefikile nabanye bayatheleka kusekuseni ke bafowethu amawuthi uyabheka kodwa seqalile kuyanyakaza and uyabona ukuthi abantu bonke mabebubheka ku social media ukuthi bathatha isinqumo sokuthi bazosondela bezoyiphelezela insizwa kuhleke bafowethu enkonzweni yakhe umfana umubheka la ngaphakathi ngendlela abasethe ngayo basethe ngendlela eseqophelweni eliphezulu ngathi kuzofihlwa umculi kanti kuseyinqopha mlando bafowethu lento ukuthi umlandeli uyena uzofihlwa namhlanje kodwa ngendlela esekuzingeni lakho ngakhona kubalekile ukuthi bafowethu kwesinye isikhathi sikwazi ukuthi emasenza izinto sizenze ngendlela eyiqiniso nendlela elungile nokwenza kahle bafowethu emphakathini nayo into engayiveza bafowethu engakusho njengamanje bafowethu sizolokho sinivezela khona konke okwenzakalayo ngicabanga ukuthi usuku lonke iMasherela TV izobe ikuveza ukuthi kwenzakalani kuningi ke bafowethu kuzokwenzeka la and uma uthi uyabheka abantu ngendlela abangekho right ngakhona bafethu amagazi aphansi kakhulu sizonithatha ke bafethu sinise ngaphakathi nifike nibone ukuthi kwenzakalani sinithulele ngaphakathi sibone ukuthi kwenzakalani siyabonga kakhulu babukele njengoba bengithembisile ukuthi sizonithatha sinifake ngaphakathi sibone indlela okusethwe ngayo la kwinkonzo kaSiqiniseko bafethu kuhle ngendlela esimangaliso okusho ukuthi umfana uphelezelwa ngendlela esoqophelelo eliphezulu njengoba nibona ngala emva kwami niyasibona istage sinjani niyawabona ama city anjani kuhle kanjani ila kuzobe kuhleli khona abantu abazobe beattend inkonzo yakho Siqiniseko bafethu ngendlela okuyiyona yona bafethu niyabona ukuthi isimo asikho right kahle kodwa ke sizolo sinithatha sinibeke sibone ukuthi kwenzakalani and siyathembisa ukuthi bafethu lothi kushonela namhlanje yonke into izobe ikhona kuma social media zonke izinto izobe zenzeka nizobe nibona sinenzela nje iqiniso ukuthi bafethu umfana ebenjani ngoba benimazi lapha ku social media ekhona ku TikTok sokwenza sure ukuthi bafethu niyayithola ku TikTok niyithole ku YouTube niphinde niyithole futhi na ku Facebook yonke into soyenza ngendlela ebangakusayo ne right uma uthi uyabheka khona into ezobe yenzeka la bafethu kuzobe kukhona nabaculi abazobe khona bemvakashele bezolentuzana bezomphelezela umfana njengomuntu ebe uthanda uMaskandi uSiqiniseko bafethu beuthanda uMaskandi niyamazi uMasiqiniseko bebakhuphula abaculi bamaskandi niyamazi and laba khona bazikade deep down ukuthi ubenzelile iqiniso let's hope ukuthi nabo bazofika futhi bezomphelezela bemenzele iqiniso umfana siyabonga